गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाद्यम माधव माधव हरे हरन्ति साधव नित्यम सर्वकार्येषु माधव रुद्रमाधव विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यथा रावणस्य मन्दगरी यथा धृतराष्ट्रस्य गान्धारी यथा हरिश्चन्द्रस्य सभ्य यथा रामस्य सीता यथा शम्भकुमारस्य चन्द्रावती शंभो आपण आपणार मान्य व्यक्तिगण को यथा विधाने नम्र मुंडे मान्य हुआ श्री श्री राम कुष्टंक सवारी बाला बापा घर खेला सारी गला सवारी उठा सवारी बाला बापा घर खेला सारी गला निज घर से घर खेला बापा घर खेला सारी गला
어서맞고 가거나 보거라. 에이 버사주대 허라입이 빨라먹어놓고 다섯 번의 거다입이 녹젓하나 봤어요. সে কিরা পড়ি রাগি উঠিবা বিম তেবে যাই হেব মোর অভিলাষ পূর্ণ। 지라후어 마무 রাজা দুর্যোধন সঠিক সময়ে তুমি দেখা করেছ। এই নিরলা সুযোগে তুম পাই গোটিয়ে অনুশীলন করিছিল। ଆହେଲେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାତୁଳ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅହିତ ବିଚାର ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତିନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ତୁମର ଅପଦସ୍ତର କାରଣ। ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ କୋଳେ 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 ନଉତୁ ବାଉତୁ ସାଉତୁ ସଳେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏ ଭାରତ ପଞ୍ଚଗଡ଼ରେ ଶାସନ ଚଳାଇ ଯାଉଛି ପିତା ଦତ୍ତ ପୋଷାକାଠିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ କରାଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଆମର अभिवादन भाई अत्यज कुमार उत्सव हस्तिनार घरे घरे आनंद लहरी उत्साह तरंगे गोटे गुप्त परामर्श थिला दुःशासन ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା ସାଗରରେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। दुःशासन ତୁମେ ସେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ କହିବେ ମାମୁ ଶୁଣିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପିତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରବେଶିବେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଭଣଜା ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା।
ଆପ୍ଲୁତ କରନ୍ତୁ ରଥୀ ବୃନ୍ଦ। ବସନ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହେବ ଅକ୍ଷୟ କ୍ରୀଡ଼ା। সঠিক কথা ভଣଜା ତାହେଲେ ପକାଇଲି ପୋଷାକଟି ଦେଖାଯିବ କାର ଫୁଟିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ରୁହ ବାବା। हे दलंबर द्वितीय थर ପାଇଁ ପୀଡ଼ କହନ୍ତୁ ଭଣଜା। ପିଢ଼ିରେ ରହିଲା ମୋର ରାଜ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ସହ ଅସ୍ତ୍ର काले युधिष्ठिर घृणा मने भाव तेणु दान एतर परिवर्तन ঠিক কথা ভণজা।
তাহলে তোরা কোনো উল্টা দানা মাগন তো আরে বাবা হে না বিশ্ব না বিশ্ব এ মূর্খ পিলাটা শান্ত হো ଏଥିରେ କୌଣସି କଳ୍ପନା ନାହିଁ ବାବା କେବଳ ଭାଗ୍ୟର ସୂଚନା ଶାନ୍ତ ହୁଅ ବିମର୍ଶନ ଯାହା ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମର୍ଜି ଏବଂ ଯାହା ନିବନ୍ଧ ଅଦୃଷ୍ଟ ଆମ୍ବର ମାତୁଳ ପୀଡ଼ ହେଲା ଅଙ୍ଗବସା ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ বাকি মাত্র জড়ে ତେବେ ସେ ଜଣକ କିଏ ବାବା ଏ ଜଣକ ଦ୍ରୌପଦୀ জিভা সংযতর ତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ କଲେ ବୋଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଦିନେ ଗର୍ଜି ଉଠିବ ବେନିବାଉ ବିପୁଳ ଗର୍ଜନି ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଯଜ୍ଞ ଭୟାବହ ନାଚିବ ଉଦଣ୍ଡ କାଳେ କୌରବଙ୍କ ବିନାଶ ସଦନେ উদাত্মগর্ব দেখাই বাদ মূর্খ ভীম আসল মুষ্টিমেয় କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କର ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଙ୍ଗଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଏତ ସେ ଚପଳାଙ୍ଗ କରୁଣାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ ଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବ ଏବଂ ମୋର ସକଳ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ସହ ତାଙ୍କରି ତୁଳନାରେ
দিনে হইলা সম্পন্ন সখা কন্যা গুরুদ্রোণ হাসিটা করতালি দেই অধুনা পঞ্চকটকরে মহামানি দুর্যোধন অক্ষতলে মর কিন্তু আদ্য হেব তার কোন বাবা ভুরি ভুরি প্রশংসা মাতুল ଦୁର୍ଯୋଧନ ତୁମ ପ୍ରତି ହିଂସା କି ତାଙ୍କର କଣ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ অনধিকার চর্চা করন্তু ନାହିଁ পিতামহ আসুন দুঃশাসন এবার পরীক্ষা করিব দ্রৌপদীর সতী ছাড়ি আসো রে কৃত দাস